1. Kenzie Gadu Hiji Hayam Bodas. Kenzie has 1 white chicken. Dua. 2. Dua. 2. Sophie Gadu Manuk Dua. Sophie has 2 birds. Tilu. 3. Tilu. 3. Ayat tilu tomat burum. There are 3 red tomatoes. Opat. 4. Opat. 4. Ayat opat strawberry dina mangkok. There are 4 strawberries in the bowl. 5. 5. Mak gadu 5 kembang di buruan. Mom has 5 flowers in the yard. Ganap. 6. Ganap. 6. Abdi gadu ganap apple burum. I have 6 red apples. 7. 7. Ayat 7 lilin dina luhur kue. There are 7 candles on the cake. 8. 8. Bapa meser 8 kue mangkok. Dad bought 8 cupcakes. 9. 9. Abdi gadu 8 lauk dina aquarium. I have 9 fish in my aquarium. 10. 10. 5 tambi 5 sami sarang 10. 5 plus 5 equals 10. 11. 11. Ia bubuahan ayah 11 siki. There are 11 fruits here. 12. 12. Dina setahun ayah 12 bulan. There are 12 months in a year. 13. 13. Ayah 13 manuk dina gambar di luhur. There are 13 birds in the picture above. 14. 14. Alat dapur dina gambar ayah 14 siki. There are 14 kitchen tools in the picture. 15. 15. Acar dina gambar ayat 15 keler. There are 15 jars of pickle in the picture. 16. 16. Sasatoan dina gambar ayat 16 siki. There are 16 animals in the picture. 17. 17. Sasatoan dina gambar ayat 17 siki. There are 17 animals in the picture. 18. 18. Jepit rambut dina gambar ayat 18 siki. There are 18 hairpins in the picture. 19. 19. Bal dina gambar ayat 18 siki. There are 19 balls in the picture. 20. 20. Kacang dina gambar ayat 20 siki. There are 20
beans in the picture. Dua puluh hiji, 21. Dua puluh hiji, 21. Umur Wa'il Aina dua puluh hiji tahun. Wa'il is 21 years old now. Dua puluh dua, 22. Dua puluh dua, 22. Umur Ipat Aina dua puluh dua tahun. Ipat is 22 years old now. Dua puluh tilu, 23. Dua puluh tilu, 23. Saha nu ulang tahun ka dua puluh tilu Aina? Who has 23 birthday today? Dua puluh opat, 24. Dua puluh opat, 24. Dina sadinten aya dua puluh opat jam. There are 24 hours in a day. Dua puluh lima, 25. Dua puluh lima, 25. Ayat diskon 25% Aina di toko. There's a 25% discount in the store now. Dua puluh genep, 26. Dua puluh genep, 26. Lauk dina gambar ayat 20 genep seki. There are 26 fish in the picture. Dua puluh tujuh, 27. Dua puluh tujuh, 27. Saha nu ulang tahun tanggal 27 Agustus? Who has birthday on August 27th? Dua puluh delapan, 28. Dua puluh delapan, 28. Mak gadu nog 28 siki. Mom has 28 eggs. Dua puluh salapan, 29. Dua puluh salapan, 29. Mak oge gadu nog puyuh 28 siki. Mom also has 29 quail's egg. Tilu puluh, 30. Tilu puluh, 30. Kenzi gadu cocok oan tilu puluh siki. Kenzi has 30 toys.